Tariki 11 Nzeri, umunsi usobanuye byinshi ku banyamerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Kuri iyi tariki nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabweho igitero cy'iterabwoba karahabutaka, aho intagondwa zo mu mutwe wa Al-QUAEDA zagabye ibitero by'indege zikagonga imiturirwa ya World Trade Center na Pentagon. Iyi ni Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bitero byose byabaye tariki 11 Nzeri 2001. Uwo munsi hari kuwa kabiri. Uyu munsi imyaka 20 irashize Amerika igabwe ibitero by'ubwiyahuzi. Nimero ya mbere mu baketswe kugaba ibitero kuri Amerika icyo gihe yari Osama bin Laden, ndetse uyu yari yarahawe ubuhungiro muri Afghanistan nayo yabarwaga n'abatalibani icyo gihe. Nyuma y'iminsi 26 yonyine, tariki 7 Ukwakira 2001, Perezida George W. Bush wayoboraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yahise atangaza ku mugaragaro ko agiye kugaba ibitero muri Afghanistan. Ku bw'itegeko ryanjye, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye kurasa ku birindiro by'umutwe wa Al-QUAEDA no ku birindiro bya gisirikare by'abatalibani biri muri Afghanistan. Abagabye ibitero ni ibyihebe byari byarahawe imyitozo yo gutwara indege, kandi iyo myitozo bayikoreye muri Amerika. Ibi bituma benshi bavuga ko Amerika ariyo yaba yarigabyeho igitero kugira ngo ibone uko ishoza intambara, byitwa ko ariyo guhosha iterabwoba ku nyungu za politiki Amerika bavuga ko yari ifite mu burasirazuba bwo hagati. Ese mu by'ukuri ni uruhe ruhande ruvuga ukuri? Reka tugaruke mu gitondo cya tariki 11 Nzeri 2001. Icyo gihe indege enye z'ubucuruzi zavaga mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerekeza California zashimuswe n'ibyihebe 19 bya Al-QUAEDA. Abashimusi izi ndege bari bigabanyije mu matsinda 3 y'abantu 5, n'irindi tsinda rimwe ryari rigizwe n'abantu 4. Muri buri tsinda harimo rushimusi umwe wari warahaye imyitozo yo kugurutsa indege. Intego nyamukuru yabo kwari ukugongesha buri ndege imwe mu nyubako zikomeye kandi z'agaciro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagatuma haboneka inkomere nyinshi, ndetse bakamenya neza ko basenya uruhande rumwe rw'izo nyubako, cyangwa byashoboka inyubako yose bakayirimbura bakayishyira hasi. Indege ya mbere bashimuse yari ifite izina American Airlines Flight 11. Iyi bayigongesheje igice cy'amajyaruguru y'umuturirwa World Trade Center. Icyo gihe hari 2:46 za mu gitondo. Nyuma y'iminota 17 gusa ibyo bibaye, igice cy'amajyepfo y'impanga y'umuturirwa World Trade Center nacyo cyagonzwe n'indege yari ifite izina United Airlines Flight 175. Icyo gihe hari 3:30 za mu gitondo. Icyo gihe amagorofa 110 yose y'umuturirwa World Trade Center yahindutse ubushwambagara, yose ajya hasi mu gihe cy'isaha imwe gusa n'iminota 42 igonzwe n'indege ebyiri. Ndetse si ibyo gusa, kuko kugwa hasi kw'iyi miturirwa byasenye indi miturirwa yari yegeranye nayo. Indege ya gatatu yari ifite izina American Airlines Flight 77 yari yahagurukijwe ku kibuga cy'indege cya Dulles International Airport, ndetse icyo gihe yari yashimutiwe i Ohio ahagana 3:37 za mu gitondo. Iyi ndege ibyihebe byayigongesheje igice cy'uburengerazuba bwa Pentagon. Iyi ni Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege ya kane ari nayo ya nyuma yari ifite izina United Airlines Flight 93. Iyi bayigurukije bayerekeza i Washington DC, ndetse ku bw'amahirwe iyi ndege n'itarabashije kugira inzu n'imwe igonga, ahubwo yo yakoreye impanuka mu kibuga cyari kiri hafi ya Shanksville muri Pennsylvania. Icyo gihe hari 4:03 za mu gitondo. Icyatumye iyi ndege itagonga nuko abagenzi barwanye na ba rushimusi bababuza kwigarura indege, bituma batayobora uko babyifuza. Amakuru yavuye mu iperereza yerekanye ko iyi ndege yari ifite izina United Airlines Flight 93 ngo byari biteganyijwe ko igonga White House cyangwa Capitol. Gusa nta n'imwe yagonze ku bw'amahirwe. Mfite ikibazo nibaza, ni gute ibyihebe 19 byose byinjiye ku bibuga by'indege bitandukanye bigashimuta indege enye? Indege ya mbere ikagonga umuturirwa wa mbere, iya kabiri, iya gatatu kugeza ku ya kane. Byose bikaba mu gihe kingana n'isaha imwe n'iminota 49
inzego z'ubutasi n'inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitabimenye. Aba bantu babashije kwinjira ubundi ku bibuga by'indege badasatswe gute? Ibi bikimara kuba, abashinjwe ibikorwa by'ubwiyahuzi ni umutwe w'iterabwoba wa Al-QUAEDA, ndetse wari umuyobozi mukuru w'uyu mutwe Osama bin Laden yari yarahawe ubuhungiro muri Afghanistan. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zitangaza ko zigiye guhita zishoza intambara igitaraganya kuri Afghanistan no ku ngabo z'abatalibani. Ku bw'itegeko ryanjye, igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangiye kurasa ku birindiro by'umutwe wa Al-QUAEDA no ku birindiro bya gisirikare by'abatalibani biri muri Afghanistan. Ibi bikorwa byo kugaba ibitero bigamije guca burundu ikoreshwa rya Afghanistan nk'indiri y'imitwe y'iterabwoba ndetse no guca intege ubutegetsi bw'abatalibani. Impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibi nuko zari zabanje gutanga itangazo riburira buri gihugu ko kigomba kwitandukanya n'abagize uruhare mu kugaba ibitero muri Amerika, bagahitamo niba bagomba kujya ku ruhande rwa Amerika cyangwa uruhande rw'ibyihebe, ndetse nanone ko buri umwe ari guhishira uwagize uruhare muri ibi bikorwa by'ubwiyahuzi nawe yari kubiryozwa. Icyo gihe Afghanistan yanze gutanga Osama bin Laden wari ku butaka bwayo. Ubwo icyo gihe abatalibani bari barigaruriye Afghanistan, bahise baba abanzi ba Amerika. Bin Laden ntiyigeze yemera cyangwa ngo yigambe ko ibikorwa by'ubwiyahuzi byagabwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Al-QUAEDA yari abereye umuyobozi yaba yarabigizemo uruhare. Gusa nyuma y'imyaka 3 hagabwe ibitero by'indege mu mwaka wa 2004, Osama bin Laden yemeye ko yagize uruhare mu bitero byagabwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 11 Nzeri 2001. Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyiribambe, kuva kuri Osama mbwira Obama, amahoro abe kuri abo bahisemo kuyoborwa n'urumuri. Yabo ubutumwa bwacu mwarabwumvise mu magambo, twagakwiye kuba twarakoze biriya n'indege. Ubutumwa nshaka kuguha mbinyujije mu ntwari z'indege nuko Omar al-Farouk yemeje ko intwari za tariki 11 Nzeri zaguhaye ubutumwa kandi byabaye inshuro zirenze imwe. Ubutumwa dushaka gutanga nuko Amerika itazigera irota kubaho mu mahoro kiretse nayo nituyatanga muri Palestine. Ntago bikwiye kubona mubayeho ubuzima bwiza mu mahoro mu gihe abavandimwe bacu muri Gaza babayeho nabi. Ni muri urwo rwego rero kubw'ubushake bw'Imana tuzakomeza kubagabaho ibitero mu gihe mugifashe Isiraheli. Amahoro abe kuri abo bahisemo gukurikira inzira y'urumuri. ما دام دعمكم للإسرائيليين متواصل والسلام على من اتبع الهدى. Osama bin Laden yakomeje guhigwa bukware na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2001 nyuma yo kugaba ibitero, ndetse inzego z'ubutasi zakomeje gukusanya amakuru y'aho aherereye. Mu 2011 igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi, ku butaka no mu kirere ikitwa Navy SEALs cyapanze operasiyo yo guhiga no kwica Osama bin Laden. Iyo operasiyo ihabwa izina ry'ibanga Neptune Spear, ndetse ntibyatinze tariki 2 Gicurasi 2011 Osama bin Laden yiciwe muri Pakistan saa 7 z'ijoro. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-QUAEDA. Ibitero byagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 11 Nzeri 2001 byasubije inyuma iterambere ry'ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bugaragara, ndetse si ibikorwa remezo gusa ahubwo n'ubukungu bwasubiye inyuma. Ibi bitero bigabwa byahitanye abaturage 2977, kongeraho ibyebe 19 byose nabyo byaguye muri ibikorwa by'ubwiyahuzi, ndetse abasaga 25,000 barakomereka, abandi nabo bahura n'ihungabana ry'igihe kirekire. Nibura habarurwa ko ibikorwa remezo byangijwe byari bifite agaciro gasaga miliyari 10 z'amadolari y'Amerika. Gutunganya ibisigazwa bya World Trade Center byarangiye mu kwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2002, ndetse kuvugurura Pentagon byarangiye nyuma y'umwaka. Kongera kubaka bushya World Trade Center byatangiye mu Gushyingo 2006 birangira 2014. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iki nicyo cyabaye igitero cy'iterabwoba kibasiye iki gihugu kurusha ibindi byose byabayeho. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashyizweho inzibutso zo kwibuka abaguye muri ibi bitero bya tariki 11 Nzeri. Aha twavuga nk'urwibutso rwiswe National September 11 Memorial and Museum, uru ruherereye in New York. Hakaza The Pentagon Memorial in Arlington County,
ruherereye muri Virginia, hagaheruka urwibutso rwa The Flight 93 National Memorial ruherereye muri Pennsylvania, ahabereye impanuka y'indege ya kane.